Persoonlikheidsteorieë bied uiteenlopende perspektiewe op die vorming en eienskappe van individuele persoonlikhede. Die eienskap Freudiaanse en neo-Freudiaanse teorieë verskil in hul fokus op eienskappe, onbewuste prosesse en sosiale invloede wat elk ons begrip van persoonlikheid op unieke maniere vorm. Eienskapsteorie beklemtoon meetbare en konsekwente persoonlikheidseienskappe wat individuele gedrag definieer. Sleutelkonsepte, eienskappe is stabiele, waarneembare patrone soos die groot 5, openheid, pligsgetrouheid, ekstraversie, inskikkelikheid en neurotisme. Fokus op die beskrywing eerder as die verduideliking van persoonlikheidsoorsprong. Impak op persoonlikheid, beklemtoon individuele verskille en hoe eienskappe gedrag in verskillende situasies beïnvloed. Bied praktiese toepassings in gebiede soos verbruikersprofilering en werknemerkeuse. Freudiaanse teorie fokus op die onbewuste verstand, kinderjare ervarings en psigoseksuele stadiums van ontwikkeling. Sleutelkonsepte, persoonlikheid word gestruktureer in die it, instinktiewe begeertes, ego, rasionele self en superego, morele gewete. Onopgeloste konflikte gedurende die kinderjare beïnvloed volwasse persoonlikheid en gedrag. Impak op persoonlikheid, verduidelik gedrag as manifestasies van onbewuste dryfvere en konflikte. Beklemtoon die rol van vroeë ervarings in die vorming van persoonlikheid. Neo-Freudiaanse teorie bou voort op Freudiaanse idees deur sosiale verhoudings, kulturele faktore en bewuste prosesse te beklemtoon. Sleutelbydraers Alfred Adler het die belangrikheid van die strewe na meerderwaardigheid en die oorkoming van gevoelens van minderwaardigheid beklemtoon. Carl Jung het konsepte soos die kollektiewe onbewuste en argetipes bekendgestel. Karen Horney beklemtoon die rol van sosiale en kulturele faktore in persoonlikheidsontwikkeling. Impak op persoonlikheid brei die begrip van persoonlikheid uit deur maatskaplike en verhoudingsinvloede te integreer. Beweeg verder as suiwer onbewuste motiverings om bewuste doelwitte en kulturele konteks in te sluit. Eienskap Freudiaanse en neo-Freudiaanse teorieë verskil onderskeidelik in hul fokus op eienskappe, onbewuste dinamika en sosiale invloede. Saam bied hierdie teorieë 'n omvattende begrip van persoonlikheid wat insigte bied in individuele verskille en die faktore wat gedrag vorm.